Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization hak santrik unai lar arjar pulai kala kendang kat tu kat ningut ki barjala ki belawat syong poi wir hajan ke Civil Hospital Shillong. Kaseng kala lap begini ki barjala kim don ya ki kot kisla ki babiang bat kumta kala pha bakin lei phai no. Kini ki barjala ha bakali ya ki kot kisla ha baki thmu bonwan bella kila ai pen ban da ki slip syong kali jong ka agency Travel India Tour and Travel ha ka bala tho bakin yaj na Guwahati Shasilchar. Kaseng kalaong bagi badai kami ya ki checkpoint ki di banda pet bahaya ki brio bakate ke agency kapha namar kala bandon ke Shalandat ban ailat ki barjala ban wan rung kertlap syaka jalla Shasilchar लेकिन तुम गोटी इधर से या शिलोंग में आया क्यों क्योंकि कागज सुगज भी नहीं है देख इधर कागज सुगज भी नहीं इन लोगों का ये लोग खले तरसी में जाएगा काम करने के लिए लेबर लाइसेंस भी नहीं है तो लेबर भी नहीं है लेबर कार्ड भी नहीं है तो ये mulsawan utrai jong kini bawa khati kini mata ne dek ngila yo ke jing ujor duk menam step beri pai ba bagi ki barjala ki bawan syong ni bagi mut dai bala dia nang ngilawan ni ngila ni kli naki ni wat diktip naki gidan kot dan selan em anda ngila cek yaki kemudian kot dan sela em di kabakam penisngol lingo susu ini kalong ba i peningi tang dewe riset tai riset kadi iyo naki agency jong ki kalong bagi tho ba ikini ki beli napa ka ni ka Travel Indian Tour and Travel ka wadan nanti Paltan Bazar Koti ikia ki ay ki ka yu ka jingpha iki kalong bakin let napa Koti sadu Shasilchar unrai ka basngol ngo kalong bagi penha padatang apa sedang ti tang ni apa sedang kani kalong kai ka ba ni kum ka hitung ngimla bat priang nomor kani kala ajuja bun sen imat kini ki bai nga kerpat igin lindong nga tourist lu apo Shillong ki kamtam ki para khasi paradok prasnam ba lada ki dan ki dekar baki haki semua jongki sebab hada kali beni aiki bat bakin peni yang ti po infiltration gate ang ti apo berni bakin yatu aki bakini ki barjala ki ki bamla banchania lesi kila bandi ki barjala ki bambiang kot biang slat ti nga kerpat igin ketenat infiltration lu bahkan simkia yakum kini nomor bahkan cek ba lada ki kimla ai hangi pha angi ni don kaman po bangin cek mangi hiru nanti lada ki kisngo bun kam hadu kata-kata ni gidkhar ngi sembagi wan ban tray kini ka gas pipeline ke jing sya kini kidi ban lek tray station juai kri tersi te akai bang sulngo kilong ba ani ka kani ka resip pakilai kidi ban lek sisya regi wan pa ani ban hiar ani bakin lek tray sakri tersi te ngiru tray nakasang nakaliang kasang ni haban hiar sakri tersi balik ben pej ya kejeng duna tai kemnu ki khar ki syong marang play ngila yo komplain ba ki khar ki la chong phai snong ba tinga lakas tai ni tre kata kam ba kot kan sla tai ngi nak le kasam ni nom la ban pediang ya kata bangin dek ban kam. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.